ngama-out kazi ngoba ngisithi igazi mina ngisazi lenkonzo yethu madoda nami ngizibala phakathi inendaba nongumZulu nongikhalathi ikolwa nongumthaka sisangoma nongumthandazi wena lalela lamazwi athi lenkonzo yethu madoda nami ngizibala phakathi inkinga yethu sibona sizikodwa sihlukumeza abantu okumele ngabe sigotha amaqondo kodwa lokho angeke sakona ngoba sizibiza ngamadoda ngamadoda ngoba nesidoda lalela ngimtshela indoda ngezenzo zayo sokudoda hayi indoda ngomtshontsho nokulama besiyabona lenkonzo yethu madoda nami ngizibala phakathi ngibona abahlukumeza abantwana ngoba naphe ngabazalanga omunye ukubeza ingane yakho wayizala yekela umntwana esekhaya izingebe zesifathana idlula la eceleni kwekhala ezibabuya ngimaza kodwa wena umanga umthwelanga kunalokhu kulimaza wasimanganga tshela umuntu osembisa ukumbulala wasumlala ngekani nengavumanga lenkonzo yethu madoda nami ngizibala phakathi thwala amadoda azizala basiphilisa ngothando luyisimanga ngoba sesikhule esikangaka sesikwazi ukubabeka isandla yazi madoda siyaqala ngoba umkade wethu emakhaya kutholakala isidumbu sakhe sixhumaniswe nekhanda nesizathu sokuthi ubengafuni ukugula amathanga abasebemlala amakeke bambulala isibili wabazali bekhala madoda esiphumini ngesithunga sebonke laba besilisa abadicilela phansi sabesilisa ngoba eqinisweni nakuthina sonke kodwa ngoba singamadoda sonke ingakho sibaleka sonke.